Abana banyasai, let us mourn this. This is a woman. Priska, your mother, kiri aliko basomya. Na no mushumi no Joel no yonde ngeringa inuna bantu mwa egeri kubuya. Obuya tato mino no molisi. Of course, tali abana bonse babalisi bakorongya. No nyina abana babasta bonse basta tali kwiyura. Matende mu kanga ababasta na balisia abone chikasi ni cha Yesu. Kobana mopi mete morale una bana baba. Ko ganyore baka maisa bali. Hasta na orense, usaliense. Goliale ndere no usali golia. Isabere, ayo mana atera na Isabere njengo sabe? Toka enda soburu, tipiga cheche. Abana bantu bakemba inde bubi. Timo kungo yati moke aganyeri ogiria Yesu. Anyo mobero tawo bakonyo mwanje Yesu bunoreiga. Aye, no, abang ina mati ka kuya ka makuta chitay busagan, 7. Mati ka. Tiga man na basen. Astaga. Get to the point. Take a step forward. Ni saa 8:40 hivi. Na kwa sababu mwenye amelala ni mtumishi wa Mungu, hatujakosea chochote kwa wakati. We have not messed. Nothing has gone wrong. Everything is intact. No rain. The weather is okay. People are intact. We are seated well. Wale wameenda ni kwa sababu ili walazimu waondoke. Hatutawatakia mabaya kwa sababu imebidi waondoke. Niko na vitu vichache vya kufanya. Nara kweli wake lakini ayana mbachitake nara kweli nonyeshe itoto wa barakure lakini ayana jitaka mbachasi nini. I don't know ngunga jitaka kuna I don't know where it touched mate gracias entonces nara gego kuna epato nigete pato neria kunete egansire network, but all the same we are here to condole with the family of Brother Matundura Nabamino and the entire family. Amene kanisa ya Kianyabinge. Wale wageni ambao wametoka nje ya hapa, anayeongea ni mchungaji wa eneo hili au mtaa huu kwa wakati huo, Pastor Orenge. Mwaka wangu wa 3. Ninashukuru sana kwa wachungaji wenza, especially those who've been here, for letting all others go so that you come and console with us. This is a better solidarity. Tayare, thank you so much for being here. Church elders, for everything you have done. But we know what you've done. Thank you so much. Kero Malaysia, a district station Thomas and your group. You've done us great for your coming. Chikwaya cheto wasilia wanakwaya sana. Omba Mungu awatulize mioyo yenu. Iswali liana na Bonchanda, who is next? In fact, inalia Bonchanda. Who is next? So, ikinjanja sana nga who is next now. Inje. Nyalebe, you know, wano tulikumanya. Eka tuusie katua kona na Mungu bariki familia hii tuende salama na ndio tuanole next. So the next God knows. But before then tobi ko bogi magwaita sale safe. Asili ya Yesu. Okana wo bwiyore. Ebu ko gate bambase senirie abakorara kurubono bamwigene tororio. Ebu ko yate banga tigabati moke korwa sama mirimo yabo ya baro sire ya erire ekiagira makorabo igako batunyana. So church choir members, deaconesses, women in ministry, all our churches have been affected. Please take heart. Don't break. Moto walaji heart break haki. Nyasaye namanyete. Kene ngeyo kia chire Nyasaye beyond. Nganchere ntene niyo musombo musani oyo district yomanyete buya oyo ruara for 1 year
lakini mwana akamuruka konya tuwethire lakini Nyasaye moyo moretire Helen ungore maiki yakwa ni ante ngonya nkare ni oria uri gutanga no gusaba ere nonya na gusoka gute bosongo tigangende muri. Bwana Yesu asifiwe. Revival yo mweri ona akorete ni kanisa ya Kenya Bingi 2025 November. Kirona chiete ngaruara sauti ikapotea. Watu wa Mungu waliomba. Kama Orenge hiyo station pastor na leta mangana yuararo. Ekene mliomba na Mungu amejibu maombi. Mimi nataka niseme ningetangulia Kellen lakini kale niko nyokori remero. Wana nje ya niko nyetara era na sawa ngira nili. Elinde na nje nkore remero. Amemaliza mwendo well and strong. Yaani huyu Kellen mwenye amelala tumekuja kuomboleza hapa leo. Amemaliza mwendo vizuri na nechinguru chine. You can bear witness. Kellen ameacha familia. Wana nanya kuwe boss. Yale koba ninche na agenda bwangu. Abana bali natigire maiga nintu ari umwana uraire umwanda ono. Ekiagara Kellen umwara umwana oli karatene na huyu msichana. Prayer point wanaamuka saa ngapi? Saa 9 kuomba. Oyo gongo kale. Na kiorocha. Wei. Hawa vijana waliposimama hawa wanaume wawili yenye ameacha. Hawa na wale very simple, humble. Yaani hata ukiwaangalia na wako ranga maana pi. Obo Kristo mkoreteki. Wono liswali hapa kungutora na wanaume wenye tuko hapa leo. Ikiwa ni wewe ungelala leo. Tazama ile familia uko nayo. Na kikwara gutike familia ere. Na kioroche. Ama ena Nyasaye no mia okoire libaga oira ne kabogo. Otebinga Nyasaye na nje ntaraku ngonya na choke family. Ekyo mwerio Acts chapter 13 verse 36. Okokora kwa batumwa 13:36. Mimi kwa majina naitwa Helen Onsongo. Onsongo no mochura korukia mwasi. Onsongo alilala 2006. So nimeishi mjane for 20 years. Ono ikiwa Mungu amesimama na mimi. My first born msichana alikuwa miaka 12. Mwenye anamfuata miaka 6. Kijana alikuwa miaka 3. Mdogo alikuwa 9 months. Lakini hao watoto wote wamemaliza shule. Kijana mdogo Nore University, civil engineering. Wana Nyasaye ningo. Priska Ayenesta in this family. Tunakuombea obeka bamino chinguru. Kirima momina akorira asemore. Mwikana warende na bainyorie na ndingo kora muri murabawi. Soma hilo fungu ni kaya. Daudi ekera akorete gokorera uwanja kwa Nyasaye. Aseke golikiaye agakwa. Agatinde kwa sechisokoro chaye. Chatinde getu. Era karara buno ndo bwese. Daudi alipomaliza kazi yake. Mungu alimruhusu alale. Koya meremo kona buire evive noyo okwa tiko hiroka kwa elder mzee wa kanisa. Sawa. Tukubebe. Asenge nje. Moyone kila iro
Manyire kona kore obuyawaye nerogoncho dere aki eyo goti moka kwane. Na Mungu awabariki. Amen. Na mapebiti kamenye akore mirema atigariti. Mayenga nsabere ndandi sininyore bitanya. Nunga Magot wake Yesu na wako igumari kono. Ibitanga jinguru jirense. Sabango twese. Umuruoti umugambi okare na kare. Tata Nyasaye umutongi iguru nense na byose pie biremeo. Kwarorera maene emerobiri yabaire gokore kase wiki yose engima iguru y'omwana omochokoro kareni. Igo tumanyete nga tikwarenge yare naende kente kinge korekane timo basoka naso busibwao nabo igora arorobo tambe naende tumanyete nga nonyorarire nigo tumanyete nga gatimoka kurwase emirimo emiya kone kwa akorire asobugima bwaye bwensi bono musumbu oyo gwachorire rituko lya lero naende oyoreyo naende nere omonene bwe district yeiga ya Kyogo igotware kumubika asa maboko kao Tata Nyasaye osute bikoba byaye nerikara ry'omuriro riro moikomo chenu ayara kwane akoimokereria iguru nensengi mego kororungusa abantu abange gochaso guturika atigira yonsi akoreke buna gwitabire ekiagara gotwasaba aseri etarigi yari ya Yesu Kristo oyo rumutori oito. Seito kasi yane oro monene sataba ndako kumuranga na wanta banene awata wana batatu alafu bakagosana no murugi usemurugire na usemukungu usemukayire yani uko bachana ngore kawaida sinomo to collide bako yale uko limire mo Nairobi no bamenyete bakagosana mukungu agacha rusi kiracha gachana bana ba batatu kiracha ulia kamubwati bacha gosoti gento ka mechando baga kwana lakini okoranga mba hawakuafikiana finally erasenge nje kikazi akaenda mzee akaenda akabaki huyu mama akabaki na watoto wake watatu lakini sijui alifikiria aje akaamua kumfuata kati vya kite yani gatanga ine mambi na era akaruma goro era akalinega na bana bae. And that day an accident took place asegali yomongi na bana abana bae bagakuba bebe nere omoisia katikara moke. That was my first time to see 3 graves chikole mwa the same day. Nalitanga ni yana na roje chimbere chikole mwisa tolimo. Bano omoisia yo Orenge class sato akataka kuchanda ise. Tell me why that. Tata nte binasiki Japhet kabon. Ngibona mwana gwetanira bon. Ono why bon. And bona why bagenda bonsi bona atigala chinaye bono ngakituko ko. Tell me why. Tell me why. Eketiga chanda tatu mwa so long. Eketiga kolekta around 1999 ika. Imechukua muda but it took time. Of course the man mattered but pakabona kumshia kumulinga lakini why? Tell me why that. Why did my mother go with my 2 sisters? Why?
na ke inyorete ekana ta ke korenga linga. These children might ask a lot of questions here. Muna tora tu akweli of course. Akema kwenda ra utwara maswali sana. Let me tell you, muna mwabere mokole mania kerumondo. Mate kerumondo munara ngire kere tokole myo matundura mokole miki family gete without knowing. Usaba nabaki. Family njira achi kole ma out of kole mko inoiga kwanya na waro are miringa akimbi jama naenda matanga. That is why it's very important and it's very okay to attend any funeral. Ko batali bagamigere. It's not bad. Why? Tell me why that. Tell me why. Ono ngiro jisara matayo. Ako matena isamu nyakoro mo Orenge sana na. Ego mate maere sana ora ko ora mai. Ni mata there could be women here. There could be men here. Abana babakora uri ngangereza lakini ngimogo buna nada. Puja ngimogo buna ne manda. Kuchibao kubuli bole moyo. Oyo maka wacha goku. Aliba wacha kubuli serious. Iliwa atari kuru kememe sanga utara ragira dadi. O kabro chakura. Utara ragira rende. Karangere sango. Dego ta kaponga bang. Nagi Rosio Molembe kuya kore moyo. Rosio Molembe kore moyo. That one came igoro kere muna kolengera linga. What should we tell this family honestly? Kera barandi baba kwanire olisi baba ikirange chikwa chakore. What else do we tell? But then there was a scenario during Jesus' time. There was a family ya bana batatu. Mary, Martha, amana Lazaro. That family moye manyete buya, e family ya bana gutoko baratu batika tichindakana in a family. Mary nero monene. And when they are orphans, challenge yobo gibaboga konga sana. Life became too hard. Ndila bande mo ka bo ngwa wa ko ngai. Abantu bali bwa ko ngete bubi. Batonga tino mo kana batewa. And let me tell you, ila betere umuste ko manene ko kwali biasara bitali ko rubia. Elindara giri abana ba mwabo. First born is our challenge. Kana koromo mroma neno so umuste ko manena. Use your headaches properly. Ndroma ito ko misibievu baka bana ba ke bara ko gambere ko ke ko 40. Kwa we first born itali usa na go bo mo banene. It is more than receiving a share. You must use your head properly. You must do all it takes to make sure that the family is okay, especially when parents are gone. Igo tina bwana kende una natali. Chief yani igo itali point nga wa mraba nene ba. Na wanda tawa dengo mraba nene una go turubana. Enet wakimusireri abana bane na batema. Ere me meriendo jero jeto. Oba nyasai kyarumuya tago tike vacuum. Na ba kule sinona kakokoti kakonyo mochi. Ukuangalinde. Simba kikosa nyama nakula nyasi. Mwana olitata kakole biashara kete biasi garame. Biashara ba konya makara. Arage dia bana ba mwabo. Naenda bali bare kumura. Naenda bakamubuatirania. Naende batagete bamanyenye. Lakini Yesu bare gotega. I don't want to go deep to that story. But nda goteba nga naende bona kamura kamware ntabo. Naende kakarwara. Very sick. Not even just sick. Akamura kakakua. Tasara akafa. But in the very fortunate thing he was a friend to Jesus. And this is where Jesus could spend most of his nights. Are ko endo ikiagara by the way diamba de bento nenyo mo golyegero mwata arasa bataka mo sa ko tarasa juta eljo yo timo te vero no ndo tagete ko boli no aya ta sa batake kura ya yere kwani taji ko kwa mo ko yende bweka ko ko aba ta batene kuna wala ko ngaine in fact Jesus decided Gobera muhabara saru mwakura ekana maibega ndagere te nyingi bakurwanirira namba 2 iga meito teyo igon sleeping sickness down lakini ekinge motange tigo so Lazaro became sick again tukia kona tega betege kone kaba a contrast
Yesu taje tikomoro a friend ni need sa friend lakini tabe tindi tibono ga. He was too busy doing good work. Akawapisi baka tamorora kana igwende riboti rwali finally he died. Bakamuga ngaki enonya taje tibega komorora na acha matanga. Matana bako semani aya ataige to koikera matanga rana koleki. Iko bakamuganyira I think bakamuganyira no mwezi niwa. Nakaki ataige penya gitari igulika. But finally akabapare ke matanga kaera muna aya. Wakati ro mangana ya kaera yesa ta koleki. Afre nini? Jual mata kuan ringe songa. Afre nini? Indeed yarenga. I think they gave up. They made a mistake to host a friend who is useless. After 4 days, I like Jesus. He comes late, but sure. Amen. Nganje te Yesu sana bako yegeka, lakini ngoja. Nabono, bantu bali bamurande tikale bawo pastor sine mayenga. Bayigwetaje sahi. Mayenga bantu bali bukusoto kurarande. Lakini ngocharo mugambi. Hallelujah. Mga erengo chare, he might take long still from now, but finally he is coming. Agaja tata late. Lakini ngawo charo de amaro kiwa toke enda maate to chiko ki mumuru. Asenge jana ba na tu wageta kwa de tinki aminati. Aga to enda bono tudiri mboka kako barago ikaiga. Akuminga ki wangwano ya kina weto kumutunya. Abo bali de funny sad. Matanga kose na era. You know, na bongo tara na Yesu lakini watamu manyeti huya. Na bongo tekora tebiga. Na bongo menye kanisa ye miaka ne miaka bwate kero lakini nati asike moika. Au. Ikonje lakini tani ko solo levanto ngata mo je kanisa. Ekia na bongo endo vestiri vikindi, iti jota like. Tamago je ase Yesu kwanza. Haleluya. Kwa enda ase Yesu akuchikan. Tata wan mbamanyeti to tirimboke baga tirimboka kuba maita bana bari munabati galeta bana benta kana chia bande eba musete ono bagunyete babuta matanga yani bone niyo yekwete ngakya basani bali banje teme kinyakulia bara kuno kuna wetana na Yesu taje tia gakito ntuna kwali ali bandokea esiga baka le korogoro musabara kuruguru kero mwana na bwate mbuyaye ngoba batebo minyogete como kwali litangani mwana wa mabu. Mary. Marita ako moro na ay. Kyoje ngwaringo. Angay purata tiguit. Jeni no. Ani jeni ste kusi. No nyota nyo sa Jesus. Yo bara. Yes ara ko mera ninga. Ko kali. Nabo. Eni manyete. Ko ko kwa sawa ta ni maite lakini ndiri. Yo baka na ya tama itikenda. Ako tena imwa moro ke bako mata chimo ka boina tako to ngai to boile in 4 days ya eri so is rotten. Kwa ba boya mundu kuna to bolinga ngai. Na karoli yende pastor senior mwenga na karoli ekero kana matango nyangwale ngo baka bakuirike kule akoro sawo. Babusia ba ya ngai onsia mo siyo tike bole. Boya mo boile. Yani ma endo energy ikote no mo wanena ba ile tu korona ba de Yesu ro sako nyanu e kasi ya bakusi e ka ani njere ba kusiba ora atara tena se sanduki asabe busaya nda se ke burasabe yota je timaka ora Yesu aje Tori yoka akabantu bano bakulira ni mumuro lyojire mumuro lyojire mumuro Yesu lyojire bono torne tolenki akokora. So this attracted many people in the village. Bakuminyokania unakera bara repento nyeke nyo. Biamo. Na wana kiwage ndiacha. Ebo wontiga. Lakini ko takekera baisimi ko bara somo sangerekana mwatiga je twakure bibungo pi. Mwati ko si bibunge bingao. Ekiagara mwisho ko mukera unanja agete. Yane biko babosa. Erinde mboge bia ino bisebo ke ko chiboino. So the people came in a big wave. And many cried. Akaraba inyulite ni yanda. Na ine baka kuminga oyuga kine na cha tokonye na ikonyare bili yanda wana magomba koboka bana bamu abo. Yesu taje diko barakende kwa moro kiasi bamubeka. I want to tell you.
ngeringa akarumo ganda akayere mariga karia mariga ngagie surasa runakwete asege ncharo rabarara mabira nga muramanya ngomoboki abantu no akorebe yani nga you don't still realize nga na achira ande to okobokiwa also akarangire limo agatebanya sai singe njo mugando yorega kola gendo do something atebarushia digena Lazaro soka. Alitoka hakutoka? Alitoka tu amefunga bila alifunga tu. Lakini Lazaro na najitaka kwa. Ile tunataka kupiki hapo onyangu alenga. I wish you were here. Where was Jesus when Karen was going? Alingi. Ayo mara wote banga aliase nyasa alingi ekero mwana yago itubiranya bitari magoso. Aliasa gukuri kuna bamura ekerumi chindobyo nebiranya atari gukuna Nyasaye gakirete ki eruotie goitwa ari no akoberekera tugusarira. And the way he came that morning as he used to kuboka Sunday morning, in the same way he will come in glory to resurrect the saints in Jesus' name. Asa bire mo kwemyo ya walitu akwererwe obora musuko mboki abege ni baita bange bararete oterangole go tukasi kitabu Century 24 lalanto emeganda nechi anga chindawu va moko maite nai okay montere libono badai family members matundura na mote tingota wanja tulia baranje bangaba chikora de randa ya kran dandi tukelsho tata baranje na bango sinabaya na ino muya lakini nde ayarandi asingi nchono mushikio ono I was trying nyebache ilinde ntebi mura ndio sabra lakini matundura kante bya isome kifungo matundura tata ko tebika asikio district we are very sorry. But we thank God for the commitment of the wife you had. Akitiango tete neke mangana. Ase miake yetatu na verira mukungu liyo nerueta sobo Kristo. Yani no anyetari kabere kujahiko. Lakini kamwete ko kolege ndokyo bo Kristo. Ago koran totality. Goma tekera tu kwa na watu wale wako ngai gonto ko to koran toro chiwo. Ndaida wa lenga na eba kasaba na ba kora bon simbara ba ko kizidi. Omo kungu oli akogende congress karualit ngo yumo kungu ina sodi yumo tu embio akogende effort karualit bono ati brain is disorganized oita ni monto kawaida oino monto nyasaye atebete kolegas yani okono nyano ari mambi ndi kwairana sana no katari ko tiranji for the days I've attended the church tanyo ko nyano ari kanisa ndi ai kwali ranji ai wateka matundu nga yauna kuteberera bantu bako chama ali abani mungu na kukururana ayaijo nga wateka nga bantu basubuli nyomba ngino igoro bako abande ndogoro bako na igoro korake oroji igona kyo yo manya bokate banga ko kubwatereria ogoike kanisa kwa magaka kwa wale bikori biro kwa magaka ngotaya yore nsheye bakokwepa menyogi Yesu kumwa majorete muno mabori haleluya no nyene ngakiyanu ekera bantu batebi kubaso bwato aliye sibaso to bwato chinjo kunjarengo ndimote ngoita kisimba reni esikenjo wekobeka ngajengani mbata mete bakatike esike kana gotamu taya muma edoro nyomuna rogo tioka ruegore kakino matenge gore ya ringe ma mba jiende siko nga yogo tamago murangu aye inyaba moya jire lino ko kwa jiro Yesu tarero baka Yesu jira haleluya ninakuambia ukihangaika utatembea Kenya hii kutafuta roho mtakachafu baba utakuwa chafu wewe mwenyewe obogimo buya eborase Yesu haleluya na netagia kere boru buya ngatoli gotano kigo
Eseye na baiti tokora beki. Aigata liseito. Ane matoko bera kaiga matukaerere Yesu itanje togenda raria. Togenda seito. Alikuwa anajikamua. Yaani kuwa na achagende. Mara kwa paka nyamagoma ogenda. And you know she was a civil servant. Na yabani mutamu atino honike barua. Lakini to ogenda pi. She could postpone her work from official duty as a believer. Agenda Congress amenye nyamba y'umukungu orikire na serikali. Bagamba n'abakuru bari bamurikiraga ki takayo. Ayatata okoni ebitungu obyuka. Onions. Only you are only manager, you are only personnel, you are only treasurer. Biamuri lakini. Abno kamu kombacha. Kadangante beribinte binda rarenja. Ebu kwa watela, Daudi ya watela ngakurna renge umwana. Baka wana nabero mwatuchi muje. Nana kwa romo nto mwiro bepenya sao kuraranjara. Na koromo ndongo sabera because walio wa Mungu wanalindwa na Mungu. Arena ataiya batrari yamba irora wanabanya sai msikie. Talieni tengebia ono mukio ono komoka mapema kurako ekinde forget. Mbale wako muka lakini wako raranchara. Psalms 127 verse 3. Ewa tamambo sa komoka maambia. Na kokore mememe komo. Na ni mwela na mo. Reiti kurara la kikibati. Elina manyore ndagira lakini onyore nganyasai igagwe chanda abantu bae none ngera bakoretaki gire no deba igota yemi nga ngara bote miriri kabisa ne rukul. This woman loved the church. I don't know her heart, but the God action speaks louder. Ekiago korana kidogo baratari ko mabu ni ntubora ni mani. Por mara no ma jekere kore ane. Pate bi koru yana bi ko tanga yar no yo No na baro ki ba Yesu ba ko ni ko mo tar na Yesu. Akora mare ngene nga ya ntuntum mai byo. Etu aga nga mo wi kai ne re bakamukana. Abana banya sai let us mourn this woman. Priska your mother kiriya ariko basomya no mushumi no joy no yonde ngeringa inuna abantu mwayegeri ubuya tato mino no molisi of course tari abana bonse babalisi bakorongea no nyina abana babasta bonse basta tari kwiyura matende mu kanga ababasta na balisia abone chikasi ni cha Yesu ko bana mo pi mete morale una abana baba ko ganyore baka maisa bali hasta na orense usaliense goliare ndere no usali golia insabere ayo mana tera na insabere njengo sabe toka enda soburu tipiga cheche nabona bantu bakemba inde bubi kiumo kungo yake moke aganyeri ogeria Yesu moteria napenda church choir anaimba nki aitra gotogeri Oragua kanyabiti nagato chane oseso izami owe kabandange kwa baruri kale asa bantu bai wana ine kwa bari kale nyakeari nanjere ntebe bintu bira binne otatake iri kweba ana matanga yako era singinchara ya kale number 1 and say the world as it is today will fade away with all its beauty. Don't forget that. And say muneriga omole mwa sura bu obisiye ya sokoba eduke yokobera obisiye kwairwe ebinde byozi will fade, will go away. Tagarana and say the what lasting solutions to us. Yani ze na terera buki. Yani na mwae kuchisabuni muwe sina libosa. This is what has no lasting solution. Tunaba itata. That's it. Ntumbiri musi. Biri.
We are passing. This world is not my home. I am just passing by. Then what shall I? Iga, my Dumbara, Aliza, Galan, Erenero, Tongere Twissy. Around Dumbara, Ami, and you Galana, and say, it was ready or I did it. That's what I mean, huh? Orenge yande eseria engia ndaike kerioba likowa asobu ya bwaye sontenene aria ninyore ngena ngeni Gose ninyore ngena ngeni asegutwa Mogoro belioba likowa Gankobo kanava chenwa songo choria ninyore ayonyo koro chegambuya ayemenyo omoyo ayemenyo lakini ntunto maetenga enseye tali seito ndobwata stogo haleluya and by the way mwanje tenseye nkoba tikera tole very soon inu kiria mache takona wejanda wali magori motagete kabeza kali motagete ebirogo biri motagete nkoba tikera tole inu kira tutawajia mna hakuna haja kuna kurwanelio monte vutia yamo evuti yango dabiga akavuti digaye ngoga yandande oire bwezi intunga ndebe ni mulo kama mozani ngogo tigerande ewa dada we janda yezeye eze inje asoba akwene kali kukwane merani na marika maje niri manyerelio ninjere bintu bikoba okorimo jiko smile nande binyira enzeye tali asaka yayoko kachama genons dekege sera ikingao makke takole kama genons bia number 2 ewa talango moberoyo oyo musinto makweli omoberoyo munuriga nora base nubalira numwamati noneta nutwara maizo muno yo ngabona baba chitochi bono yora mwezi wana ngelera baba na abachitochi na bibi tongo mjamura kini omobero yo iga no yo boya no yo sibia no yo akamaguta no yakora ki makeup no gendo temekiri no ke miaka ndata ko omobero yo gakobwangire bwangi ebukwego tebo komia mino kora mokia bakoliteri tanga ni 15 osabe vivitu wani bakamate ndo change ruemebere eline mebere yere yo kwa etigara to weme ngao haleluya hizi miili haziendi popote na kwa hiyo kale ni lazima angebadilishwa wesi anda no choterere ogotera usukwara ndi munankurandiga bakabantu bakanjentare ko ndo mugimanjiti na kuchenje patendile kurandi bakanga bakyo ina genda no mubero yimu umubero yo goika igoro ogujikobanye busa tata umubero yo muno mosondo umubero yo goika igoro rwanere keriero igo bado goika umubero yo egumo ngao oyo gojikobweka no banane bwanya sae yekero umuntu akuna gukoretia mono motevinga this body I'm living it here in Jesus name Ono nyasa kunyeruke karu ekiagara takete kontra so mubero yo imeno enkorere yemwege na yese kiagara yo tori kogenda ekero muno bono kare nya agotirimbo ko jasembera na abande ba enigwe na inche unanda enigu naye ngeringa imbuya kogenda nsedo ko mwege na Yesu elinde kare yesa agoja aye wo mubero monga aso kwege na koria kwa bwateri yore moyo haleluya kare ne tari kwege na sai. We can't change the status of Karen now. So if you are waiting to die for a transformation, now, by the word of your mouth and by believing in your heart, you become a saint in Jesus' name. Unoko mwanga Yesu sai na togokorere misenene.
Toleta barandi babwatege tole kumbu. Aba bariria ba strong. Bakwa nga hoshobalo. Ntowo jenji pi. Indio montago jenji ko yo igoro. Ekerare. Devil inga kore moyo mwanje jeza. Iwanyo ko kuna ko ngainunga, ngoiso ko kolerwe kanisa buya. We are here because of what Karen did when she was alive. We are not talking of what she did when she died. No. The story after death is not ours. Yomo beroyo. Onya omo bero togo konyo manya Yeso. No nya kwa ibori tuko. I tell you for free. Onya omo bero togo konyo mwanje Yeso bunoreiga. Aye. No, abangina mwatika kuya kama kuta chita ibu second 7. Mwatika. Tiga mana base. Astaga. Namba isato whether oise wanja Gose tibuanja. Ndata ko telinga. Ka go chaya bantu bandi. Wanja tibuanja nga lingane ni leke nengo Lendo bwa mate na bantu bali muri nabo. Ayekira lituko sabaye go monene. Nkonye abatole nabo tinsali obwa mate. Nana bere ngora ngikwana butambe. Takusali obwa mate na balisi bawo. Takusali obwa mate na bana ba mino. Takusali obwa mate na basiriki. Takusali obwa mate na pastor. Takusali obwa mate na basiriki bawo. Takusali obwa mate na bana ba mino. Takusali obwa mate na nyoko. Takusali obwa mate na aso. Takusali obwa mate na aso menyete kiagere ke umukiare. Ke bundi boba. Fimbo ya mbali hapana iwa nyoka. Fimbo inaua ni gani? Ngomono takusali nzazule terinya sai butame ngomonene onkonye mbugo tioko kuya sabantu. Imbeliru beli yari gosomeka. Ekiagera ndabota binga ndire urakagenga oyoranga takobo iwogo konya. Na nabere ngo keirorera botambe tumanyetia sobo konyi wo bokorwa. Hoja bokonyi wanza karati ko buli igoro wasa buli 121. Uri bora undoma ndekero muntu nabakayo. Lakini obwansanga echumbie kebiriti ndimelie nyomba ekemisimu mwana urime riso sariana lya ndinga kire ngombe yari yakune kiroko ebiro binza inza tago salio bwa mate yasago konya soko bwa kwa igoro kore moyo muna bana tengo tebi yani abantu moichire gamukire teiga obono bwa mate obuya oranyore kare litana korama monto tana gochori bantu tana bana kumba bana gochiana bina ono kwenyora koro itiagera obwa mate bwaje borengaki ono tatandire mukura to kongeria bande kermwa kure okay matendri to gutaka to wonjore no jo kore dead to wake 40 utakuna men 40 ekiagara ligwarenge moyo onturubane diabantu ochore diabantu ogeche tabantu obwate bitira byoro bebe bono abantu bakumete bono balisto koro kana barandi kebanga ino mutama yetu yaga kana ono turuchi una chisaitani gete wasali juka muruga pi nasabira mane nago konyoro si obwamate nabantu bae nani byamate biga tali lazima mubweka ne chimbwa nabantu mane barozi obwamate ekomerera ni aseri ya Yesu kama goza ko byabirana igyagera ndubu ati maraika ibuira bana yoganye tutoba maraika tumene wata sameana rozi obwamate lakini na janga nyorega onye tumwati obwamate no manye no obwamate no tema okuno gotajira macha gatonga karanza omere mate nkwana liyo kanta somete kebungo wadanga amangana agwarura kebungo karo kijo soma Proverbs 16 verse 7 soma Proverbs soma kitabu kemeranganyo 16 fungu la 7 obwamate igeze ngitokero giakire ebine na obyara lakini tiganda kwana soma bana moko magera likonde lipumulizia asoma aliya kukwana manake soma ekero
Chinjera chiomonto. Chiago kiringo. Chiago kirio monene. Ingigego ba. Omonene ni gagokora nonyena babisa bomonto yo. Bagora ki? Babwatana nere. Hallelujah. Amen. Ekero chinjera chiao chikore ng'ana uya no motongi ono maboria. Tori gochiera mubisa kumuri. Omonene nero kumuri nga. Wake up. Poka practice. Kenda bakazali. Muy wane. Ekiare aje kubwako. Kogwa ikirase Yesu amangano se akorege. Igobo nori yo marembe. No bwamate. Onya tubwa bwamate na Yesu. Nora agende barasa. Nora agenda bote chief. Nora agenda bu muga. Inko jadi mura jada babiri chanje kwa. Mura ekiagera. If you are not able to compact your peace with God, you will sumbua these guys. Mwari wanjanga ebi inakoera torara kolera sigi solitangani. Elinde bilibinde bike bikana kotokolera. Mungu anatenda makubwa unapotangulisha maisha yenu. Jira kila bagamba te yasa matanga ya kareni. Obwama te ngendo kyenye. Ngendo kyo mwari namba ike ya wote banga. Ebengo chiori kanisa kusitori go chiwati gete go se ko gendo no chogende. Yesero goikachinga tiagocha. Pakaji. Yani ebe nore Tayare ebe tori whether you are ready or not, when his time will come, he will finally come and take us home. Ona gatongo tara toruarete watu ni wagonjwa. To abantu bandi bali bakagete ngabona okakucho uruare ogende nyagitari okobu gatatu kane gatano lero kurwara nkoi. Lero mungana ya tebete nga unatembea ukiwa nini? So mauti ikikufikia inakupata mutoni to. Esoko to. Yo kora kero kimane kuko to. Yo kwa mana ngane kenya mera to. Okubutokera senengeta. Adwa sabarandia abasiriki mama edenga ebirengere libiri nage somega se moiko wane. Kotenga ebirengere libiri watwalire nege ndokeri kwara ko kore during your last minute of death. Karagia sako ere no kuboka na byo gochakira. Ngakumi. No gochakira nya kwaranga ekenyamero ogakwero no gochakira rondo. Ngata kanyora lindo mweli o take care of your ages. Aliyo mweli mono. Lenda sana muno gokora to kolesa bali bobe. Na rego sabanga twenzi tuwe bange. Ebukwego tabaseke tabukia Yohana 11 ingo oyo bwegenire ingana lya Nyasaye. Yohana no isagokwa no be moyo naende. Igobono ko boito moyo ngoli asoko menye kanisa lyoka. Lakini yuko mwege na Yesu. Ana imani huja kwa kusikiza neno la Mungu. Hakika tukukora ya Karen, we don't know who is next. Na rego sababu ayo mwana kwa nayo. Amatanga ya Karen gakwera. Gakina yegendo ekorere meeting. Kakie korera gakoni valensi gakeyo. Bwebo uri okoro mutuga. Maana pi. Mo Kristo. Ayo mwana bolinga ayoro chimunuriga. Ora ira na koruobu ogende okwe. No tie familia hasare safe. Nasa birenga nyasato konye tuigire kenda samatanga ya bigeni bai. Kamogurwa. Musabire familia nya tora mwige na Yesu. Mwanje buno moborio. Endo menya sama chika ya buna goteba. Ina burabe gwetra mauta mange lakini ai no muwi na ndwetera muwi. You will be a conqueror and more than a conqueror. Ense ye no mwige nyini yake menge sara. Ngelinga matemu tagosigeti. Michando tegosigeti. Makwiri tari kugusika. Marwere tari kugusika. Jagere nze no bogeni. Omuntu omente asata lisobo na langura ali nubo kima. Maroto mugendo anole chimboli abande barage. Etala sobo. Yezeye ngurato mitere lakini ntora nazo togo chi abana banyasai. Tago siyo ko semeri don't lose hope. Tago tukutogo semeria. Tiko kurara kwa kale niko tomo yo no moese ngatali mangana na biturungana Yesu itongo tare ko tuya to ire seito. Erinde ga kinebenza ya kongire. Tago teberere binti bike. To major on majors. Live about minors. Mine erinde bike bila to siri no ne biwe bike na bigo sari mesabi. Ono ga kikali mangana kinganjere ngwane.
kongo abana bali ba matunda chikochi. My mother died when I was in form 3 na was on my two boys high school. So what you do with this much? I don't know why I made almost a serious. Era bana bibiro. Amekere bibiro bana bane. Anyoro kale ni mo with miaka 5. So these are my sons and a daughter. Karansa. Something I want to pass the Congo Nyang'ate. We have to show whether we are serious with this family. This is an accident. Last time you go to Nyang'ate. The other day when I say, "Engaki itakera na kwere tu bandu mbaka rule rungoli." Ninyo lete muna wana njidima ito sembanwe. Kagara ande muna tu arengense chinda jia tuliete. And I was young. Njara dindo jirungoli. Keno ne makonyanjira aja tu arekubika maaga. Maaga na ararenge the best seats. And my father was not so serious and then polygamy. And then my mother kakujinga kichimbe. There's a time my dad akino nyongo kukole ani ndiro mundago kujinga kichimbe sana. Akwete on 17th of October nalige form 4. 17th October nalitoka kwa matemu 22. KCSE. Ndikalite matuko 4 nyanda kuikaranza. And then nyanda kuikaranza litangani. Igongo irorande bono lene nganda osiyegireti. Kaya kile tangani kia yete. Ora lene semire bono ali baisiri bono. Kumeretio. But unfortunately she died when she was sick for the whole year. So jenari get on school. Ina just tenka chika. Nana ko kulia masakarana na minyoka no inana ko so meraka. Ngabukalinde bono gano ama nara nkonyere nkolere kende. She died at a very bad time. Some of you, there is a power that is taking control of your lives here. Aki, because God made sure you are here. Now, Karen was the only pensionable parent in this family. Karen never we call it 3 years, mwaigu 3 years. Na miaka bunatara ikaya pension. Bono. Pero inge sure bet. Ama dentro no sure mondo de pension vale sure bet ngago tengo ya nango bata. Ndete, mbate. Na mura be mo mane matundura are hoka. Hoka no mondo gotari nongoli. Meji na ijiri nyinge ga. Chioka jete no mujina. Ogo yetanga pata potea upate usipate. Lakini abeke dole na botole shwabet kia na bokogenda na onye kwade jironi na onyore. Ona shwabet yo. Obano yo ara attachment. Then attachment ile mire tinga tara akora school. Iga kuna ko kora attachment yako na somia wan achaira ne. Ajigukura. Karansa. Omwana oyo na correct last year is joining. Mbona go join? Ne shua peti konyangu evangeli. Kiana boza veroni government. Mwana wende. Koyo high school in Congo Boys. Form 3. Form 3 ona? Form 3. So next year na ngokorale. Kwale ko banaye. Wakule. Ngikwale kutaka bali bacho. Bakore na wanyoto kayo. Ekibono, oji kwale kutaka bakore. Kila kimo korera. Wala ndo ko robol. Omuchango. Era ro muchango toko. Elinde to ras, yani basuke
ine neba no mwako yo mabweka umumuro ebangiri mate musacha na bono kweli lakini ntutware kurata bukyoyo akore no ya joini kati gakiagera ngo joini bare next month at one no yo nera koro mwako na koro form 3 form 4 na bako nyara no yo nera gwibangiri tigango kani ebukwego teba asigita bukia yako beye moshi na saba nga ne dini yekene neri nga morora babura kanichi ntakana mubakonya asime chando yabo musada ni vitendo mwanirire sana mwanire bantu barusia maliga batanda kurusia because of this woman ungwana ni vitendo Jumaite ngero ye Mike yakundi jua naye ntutonga bisora ke tikabagaka na Davis yera no bisitikarabera kego feli magokaita abana bamba genda school ikegera ndagete murangeria abantu beli batoyeli tokorane abantu ba 500 batoretere abantu ba 200 batoretere bali bande ba magega oturanyola kabagangaro na oro bambende geno muchango talikanza to gwagacha talikanza talipara nayo wakonya ase emeri ya gure pi etarache erenze kwa konyora ngeri gogoja yani kwa konyora ngeke twa jagire genge ko takotokonya aya nabo kwanda ngora gokirete onakora gereringa ekina kinde kutakabana kwa Jonathan pasta kono lingo era tinga soi yona wanda katakotaba como no moka no libueka era biko imoka sini nje sababu gati ntamaneti abande mbali banje tekera barolire ngoliye kurusibwa bakubwaterani bukwani ngati mukayana byo bakaya babire mo baisa bara mwari gwanja sebono otwafi agara tokonya abana ba Karen ekiragara Karen uralire utigira abantu baye getigo mbale ngamo gwanja tokonye familie nanyigoro yanchire amen origereria omwana oyo ase shopping yoka oyo 100,000 man shopping Charles mama ya kale 100,000 na koleta yone 2 years ago nkararanga na bachia matiko ika wono iga small than that abana abono umaete nkororande abana bane baguchika na ngina kerota etegentu bete wanyara kurwa wono mbabu atingina mintu ngina bawana pastor gate abanga actually this is a free will nataka nifanye ombi sure kwa muda mfupi tutoe usaidishi kwa familia hii mpaka mbingu ifurahie. Sure. Tuombe. Omo chenu nyasa. Tuanchire gukira kiri elinde tuikiranie kebungo keligia somu kia Yakobe yamo 27-28. Kego tebanga ogusasima gwekene no korora chintakana na baburaka asoboko mubwabo. Bona yaikire chingaki tokorwa buna tongana. Twasabire Nyasaye kunekero yomo akoro muchango buno murandi ateba asiriete lya tata niri omwana niri muikoma chenukira omate amina. Amen. Ono tiga pastor aba isingo inukira amboga ayakana ko nusikero dingrasira ono tetora akoro muchango na ende muikaranse kiagera nto batebi nga bade muchango ngitogokora na giyo ko irero botire buyo maitekero ko enda nkama tanga tarahera mate tokukuru muchango tumagusabire family tokosabe kitu akorire igoto kiri na tokobeka order libuya igoro mona muriandi ateba igoro ateba nga well done my faithful servant tigata rest in take care ono na bana losabanga igo koleta patent ya trimbo konya bere karate patent na bairana ngora tokore na musio gusasima iga nari turakore biya
Uno mwana aratokon. Tigo mwana gokon. Jamana pastor. Ngagere tenje na gosome tinge njiyu. Ye tata. Ero chakire gosome. That is beautiful. Bono tigato koreiga. Because of time na amanyire nga onye kwale kurweli bogoikoyeru. Yes. Onye kwale kurumi 5 goikoro. Tigato chakire wande kenene. Moka bwa. Wata na wate ishu. Moka. Karate kama musiki yiwa. Kiraya pi. Moka. Kebande kenene. Nda. Ndolega rora pastor mwina. Nda imwe sadaka kilo muntu toli gotangase kyo gwatera kirende toro. Kabunongana. I know we are doing something. Karibu. Sagare. Chakiro bia pastor biamono. Letaye. Kebande biamono mwale kumukanga kara. Biamono Mungu awabariki sana. Biamono soko imoka rore familia mabera. Biamono madam. Biamono nyasara As you come and go, you go with blessings. Biamono pastor, thank you. God bless you. You go with blessings. Nonya na kwale tukukwerwa ona tuatebira. Biamono. Yes. Mungu awabariki. Thank you so much. Mole gocha moina. Biamono nyasara seni. Thank you. Ndikire namba ya mpesa. Namba ya mpesa. Thank you. God bless you. God namba ya mpesa. Biamono. Namba ni yako mani dadi. Biamono. Oh, Kada ulisa dadi. This is a very good Biamono. Wabariki. Oh, yes. Biamono Maangi na Pole with your family. Let me read this number. Karatika basta. Tiga bararwa. Okay. Go back to the mpesa. Biamono my sister. Ya bande ba delinga namba ya jira. Biamono nyasaba seni. Biamono asokwero kwaino. Oh, this is marvelous. Biamono nyasaba seni. Family na beligere. Biamono, thank you. God bless you. Moko balemia. Wana mokira moi karanse. Biamono mogasa kogenda. Karansa moto sokore amasaba ya mwaelio kindly. No, thank you. Biamono. Thank you. Odenaro tigarete. Ogo ikaransa to sarere please. Nando ikaranse. Get the point. Take a step forward.